Bia Kamal, Guas me banarwach ka teacher dana cha teacher Tumani Peace Initiative. Bon tenjurian yalga ko biken South Sudanese ten content re kori biken kanong mal ki de korean mat. Uh, ala question is kena tish ki teacher dan you kena tish and go ngum to conflict re which ka South Sudan ngum to korimo re which ka South Sudan. Na me George, you know, George Long, agenda na goro no di nyaka yakel, ka do brana chicken tej mo chicken tikija, ko kan chicken nyurten, nika changa jan diok wida kel, chang jan diok a check, ka changa jan dang ro wida bangwan, ka pai kel ron kin dang ro jan dang ro diech an wala, ka changa kel ka pai ron kin dang ro jan dang ro diech, bu kuli nyur. Tije dana right kan ga kwide manan kan gwas bere me ka jen o di kane ngum to kor kam South Sudanese kam selpa ke ma yadit ala president kane reng ma chaten ala vice president karon kin dangro with the well job you know kenyam an tije men go na tije o ngum to koro ngai ka tara ne dial shimi de tara de jalat ko mangai kelong ano bukor to karon kin dangro with the well job you know jen ki kwerka tel mu dadien anyok ko kore chao nang ko mishi kwar shi ganyen ka charam kel chane ka cha kanak chit ke me cha ne ri chop ke kin de jandang de je won yam kanwari kire wich ka South Sudan ke lew wona ka kurungwan ke 400,000 ke 50,000 you know kene di alan shiliu o dong mishram mo cha janak dong cha kwar cha de leter yendo be dane che kirma yadi che na ma che ala kaje ko melade no she gorno de Dr. Yagma Char der la kwar ke der rewich ka South Sudan ka gwase dan na mo mitek tak mangaj ke win mon ngai kone kirma yadit wudjanga ka Dr. Yagma Chaten unwara en do bran to ko rikien ge ke bi liab to jere which ka South Sudan ne me tu gorode ka kor go mishiwa ko kan kor darte terken ke ngoda tigatin relo ni ken cheke jang la kana lar no te ke kur mishi to ke ron kin dang ka ron kit kel kurbangon jet bangon wide kel kan ron kit kel kurbangon jet bangon wide ro ke Queen Europe ana mo lar kan no sha kan kuka levelane revenge ke chul kan ne ken ga jeron kinan dang rawi do wal joko mo kora jadana la kana lat a me chi tore which ka South Sudan ke gweje win mon ke je en jen a power struggle ter kwerne jen kire en boy la do ka cha kir gweje no jen che fail ke tin kon le da chireng ma char gweje no chikir che korap ke chemugwa che wuche bulonga nang niam ko kujimo boro do chung bo waj bajale de ka ken charte konte gwel shu kir shu gujeno ko en Dr. Yagma Char gor ka jene rin wan ke no ga jene rin wan chigen wer karo din no mo no ga jene dial chu chu gujeno ngwano bajanak en rek ko terambile compete ka ha ke binele ko ngare reganamo jene sha chunen chikoro mo chu drok no chene di shop ke 50,000 woni am shakanak ngai kon Rwanda nege dan naka ji Rwanda ke 1994 ron kit ke lukur bongan ji bongan da 1994 me naka ke me budi shal ka pol kagama bukulo kwar ka rewi ka Rwanda chane ke ni shop ke dan 1,000 chaganak jen side dan che tuok
kan wero gwado me more than 50,000 ke 400,000 tichiliu re ke ne dial ko ne chiriar re wi ke South Sudan ya ne ke kirma yadit ka kui ko ballo de re kwarka am wi kon antama kurun dial te kon mun nan kon to no ron kina dangro wi welkel abena karon kina dangro wi jendangro dejen walle ngot kir ngot kwara kana na woch ku le la runi shokode kurun dial tono te te kwarka mo ke tel mishro da ger ne me ku South Sudan ku independent ko jek jaliane siang kujimo en mana lat ken odong ba the root cause of the conflict ka South Sudanese ke kam nwere kana jang ba jalat re which ka Nairobi ka tuman peace initiative lat ka ke hope ogwe ge odong ba medan e tuok ba tar ba jangach ke reality tar ke liu engu woko ngam dia kwor ke ngam de kumulat ajan dan amenero la tuwa tama kan bondang wanan konten kwa choli United People Alliance ten kule te raja tama ke kume la kirm yadi ken Dr. Yak ka dob dan de madrei malka me dan chata ngorun kin dang ro badak ngode ter kwarka ko na ga shenge dan ke jan ron kin dang ro jan dang ro ide ngwane paiwo ka paiwo mi kan kula gak no shika te ko ba mu ka responsibility ke ba mu ka long o be kana kwar men nang naru nga je kwarta no dien no need of ba root cause ba lat gwaza dien you know jang bine ya kwar anwari bine ya kwar jen kordan tuok mo kontara yo baje gujen o ne ti nyir karu garu dien jang kane nwar nyir karu karu kami wa gwe ka tara kane diala content haka na kane ko na politician case asin either dinka ki nwar rudien dial ter kwar kanija terna kwar ken pan ken chi ne kono bliu ne liu ka jiwo ne ken jang liu ka nuar liu ka kwinga ka kwi kan kwadang ro kono tindu wi kwam ka kwi kem yadit ka kwi reng ma chatting ken siasin tin ko ken ke politician ko ken rai wi ka so Sudan ana me ngoda ba wewon ya mu te chaja capture so jen conflict dan talk ka jana na gor ka tara ka tuman peace initiative kan ne ko tuman peace initiative shi kan gor do dan dong de ka ko de kan wo ke ngai kan go an kan melet kana she ba fek ne ka ba fek ne den kontin la juoj loro bang ko juoj loro bang fe kan ka mishi bin ne al kan de kontin la kwarken ba chue cha na malar ajen dan liep kan te miguen so Sudan tam gen gwasme man liep ke tuman peace initiative tan lo den tuman peace initiative lat ke mal lat ke re wich ka Nairobi men te pinya kuma Kenya ke te piny William Ruto tan lo den tar nguka tar ko ngam bruich karwade ke jendan guyen tam to kono bondi alte dor kan bondi ala to ke liu ternu tano en biya kwero chikan lano buga mat buga wuj bugan lat kel